الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ad silsila gotegga kuriya migendeve darustakuga tafatu eki hadisa takuge vaahaka me majlihuga mihatana wani dekkifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga hingafa wa eki hadisa takuge vaahakata zikr kurave me majlihuga tafatu eki hadisa takuge vaahakata zikr kuravum asfa baye hangura matakuge vaahakata ves faaitu e gosfawa darustakuga wani hissa kurayfa migaton iyege daruhuga uhudu hanguramaage bay vaahakata wani hissa kurayfa miyadues tibefunna hissa kuram meyan hadisa yaki uhudu hanguramaya kommeswaraka gulun huri vaahake uhudu hanguramaya ki islami tarihuga hingadiya waram muhimmu hanguramaya uhudu hanguramay hingafa wani hijuran timwana haruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayapulga hingafa wa hangurama tague terega faaka koddeve muhimmu tafatu etake kantatake hingafa wa adi tafatu etake filawlu taka dibigandiya hangurame uhudu hangurame ki migoto uhudu hangurama hinga diyairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hikmat terikama e hanguramaga mahawlu rawala fawa gota e huriha kamaki egen iburattaken aharmenna dibiganda kantattake mi revun terikama ekuga hanguramage kurikulu muslimun diei kamiyabi taken hasil kuramu ehnamas e hanguramage bay muslimun nang hedunu kuda gohege sababun e hanguramage halatu efum ifushan eburgen diei muslimunna kamiyabo mundiya hangurama muslimunna etake bodati geldun take libigen diya hitama vere hangurama ekavs vegen diye egotun e hangurama ga haddiyen ha sahabin shahidu vegen diya hudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ves etake bodati aniya take libi ekanta tahammal kuran chehi wadage ehnames mi haddiha sahabin e hanguramaga avahara wegen diun shahidu wegen diun ei emme boda vaahaka koldan jehe kanta Allah subhanahu wa taala shahidunna gule gotun kirti qur'anuga vahikurevvi wani wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun Allah subhanahu wa taala vahikurevvi Allah ke maguga hangurama ko shahidwa mihunnaki maruefawa bayke hinu kurasha eurenge veri rabbuge hazratun rizqu dibe haluga dirti bi bayke Allah subhanahu wa taala sifakurevvi fawani shahidun dirti bi bayke gotuga Allah subhanahu wa taala ge rizqu dibi bi bayke gotuga ei ekamuge mativerka ma sharfataka mi shahidun deifawa qadare shahidunge maakama mativerikan Allah subhanahu wa taala ge mi wahi basfunu eba ingigende kommekas uhud hanguramaga miha baawru sahabin shahidu wegen dieru ekamuge hitamaya ekamuge undagula dati tahammal qurane eruge e mujtama miotun uhud hangurama nimigen diuma fahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fenewada gannawani Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabir radhiyallahu anhu fenewada gengeru ekade gfana fenewada gati Jabir radhiyallahu anhu ge kiban hummes kala nutanawas kame mayus kame ehme wada gen sual dannawani e Jabire konkamaka he mayus we wada gen ti hunnavi Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dannawani e Allahu ge rasulaye
තිමන්නගේ බප්පා ෆුළු ශහීදුවගෙන් හිඟච්චේ වඩාගති බලන් ජෙහෙ ආයිදාය දූ කුරවවා ෆේ අදා කුරන් ජෙහෙ දරඤ්ඤ දූ කුරවවා ෆේ ශහීදුවගෙන් දියුමකි මුස්ලිමෙක් ගහයිසියතුන් එකම හිතාමකොන් උලේනේ කමෙන් නුන් එහෙන්නමස් ආයිලා මීහකු ගෑත්තිමාගේ මීහකු වකිවගෙන් දියුම් ආයිලාගේ කන්තත්ත බලන් ජෙහුන් මිකන්තත්තකුගේ විස්නුමුගා ජාබිර් රදියල්ලාහු අන්හු හුන්නෙවි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකම සුවාල් කුරවමුන් දෙන්නෙවි තිමන්නගේ බප්පා ෆුල් ශහීදුවගෙන් හිඟච්චේ බලන් ජෙහෙ ආයිලායක ආදා කුරන් ජෙහෙ දරඤ්ඤ දූ කුරවවා ෆේ වඩාගති එකමගේ zimma ජාබිර් රදියල්ලාහු අන්හු නෙන්ගේ mi hadisa itura furiham kollumge kurin ebaje badala Jabir radiyallahu anhu ge bappa fulaki kombe kadetto ebe fulaki sahabinge terega vaahaka kolleve bekade vaahaka kolleve shakhsiyate hangurama takuga warugade hangurama kurevvi ekadege faanuge nafsa aila ya muda islam deenattaka furiha kamegga islam deenattaka furiha me maseke kuruma azumu kandalu wan hunnevi bekade ekade faanu badru hangurama ga hangurama kurevvi ade uhudu hangurama ga hamkarama kuravam gose maadanuga shahidu we wadagati ekade faanu ge janaza ya Jabir radhiyallahu anhu ge bappa fuluge janaza ya malaikatum wadagen ekade faanu washalan ekade faanu ge hashkulan hiya aluwan malaikatun tibbe kamga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulutakun asfawe ekade faana ki ei abdullah ibn amr ibn haram al ansari amgotega mashhur wefawani abu jabir ge namfuru ekade faanu ge kunyai mashhur wefawani jabir ge bappa abu jabir ge namfuru mashhur wefawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maiku badru hangurama kurewu mafahu uhud hangurama ge maadanu ga ekade faanu shahidu we wadagen uhud hangurama ya tayyar wa mundiyairu e hangurama kurewen oy duwahuge kuri re Jabir radhiyallahu anhu ge bappa fulu Abdullah ibn Haram Jabir radhiyallahu anha gowalava ekade faanu gennawani gennawa ekade faanu Jabir radhiyallahu anhu dannawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabin kure emme kurin gatul wegen da mihunge teren timam vedane kam gati manne hiwe ei kuriyan oy hangura men ekade faanu tayyaru e wadagen ekade faanu ge hituka ufete fawa shuure hangura mega emme kurin shahidu wegen gatul wegen shahidege gotuga wegen dana mihe kamuga ekadege faanu wane kam ekan ekadege faanu ge darikalun gennawa me bayan ko devane efo den dannawani Jabir radhiyallahu anhu dannawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafahuga darifulawure timannage gatuga lobuetikam bodogen wa ecche timam midune du ko faanu dame ekadege faanu ge darifulattaka e do bi faalu kurawwane ehnamas visnawa egaves ekadege faanu emme lobueti insane kamuga e bayan koddevani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuga den emme lobueti mihe kamuga ekadege faana vefawani ekadege faanu ge darikarun Jabir radhiyallahu anhu den yafahu vidalwani timmannage machchava daranyan e bave e darani ada kodde wacce ade tibage ukhtunna hekon hitta wacce efo eya jehigen a duhuga hangurama wada gannawani wadagen e hangurama ga emme furatama shahidu e wadagen bekadekam ga welevi Abdullah ibn Haram mi wasiyatun Abdullah ibn Haram ekadege faanuge darikalun nami kurevi wasiyatun e dekkevi vaahaka anumen bayek kantattan abaje vaahaka kolla emme muhimmo ekkamaka maam bafange macca darin nan oin hakkutan
darin mamba fanna taka ada kudden je hakutan e wara samalu wanje ei mamba fami duniyega wahindo eba mihun nan he kon hitan je adi mamba fami duniyen wakivegen diuma fawgaves daringe haysiyatu mamba fannan ada kudden je kamen ekam gawana mai kam ga furihama sabitu wa maseke kuranje Jabir radhiyallahu anhu ga bappa folo ekadek faanu gennawa vidalu ekadek faanu ge macchan oi daranye ge vaahaka e darane ada kunun ekadek faanu diuma faw ekadek faanu ge darinnan anna neti ekam ge zimma ekadek faanu ge darifula hawalu kurabba fa wadagate amaya ko mamba fanna darin ekaku anekaku demeduga ayonna lobi faalu kurun e lobi ge vaahaka bunedino ekan hushala denu ei muhimmu kame darifulu deke lobi waakam ga wana ma ekan darifulun ingena gotekga bayan kodden je ekan bunedeven je Jabir radhiyallahu anhu ge bappa fuluwes hangurama tayyaru we wadagen ekadege faanu shahidu we wadagen nawane kamuge ummidu ga hunnawa ekadege faanu ge darikadun gennawa vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafahuga den timan kadege faanan emme lobotewegen wa mihaki timan kadege faanu ge ti darikadun Jabir radhiyallahu anhu efadan ekadege faanu ge lobi ekadege faanu ge darikadun Jabir radhiyallahu anhu bayan koddewa fa ekadege faanu wadagen nabi den ham egota Jabir radhiyallahu anhu ge e iman terikam ge furihamaka ekadege faanu insana deke lobiwa kamga vias ekadege faanan emme is mihe kamga emme bodal lobuetewa insana ge kamga ekadege faanu abadu sedannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu ge daringe gatu gawe sevahaka munayar ekadege faanu iskurevi ekadege faanu ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam e fahugaye darim vesannani e fahugaye evves insana ko annani allah hay allah ge rasula deke ehen evves farataka bura boda lobi wanje den hame gota Jabir radhiyallahu anhu ay hawal kuragunu masekkan ekadeke faanu te duer kama wa furiyama ada kurabe bappage darane ada kurabuma ekadeke faanu ge uktunge kantattaka hawalu e kantatta belumuga Jabir radhiyallahu anhu demihun nabi Abdullah bin Haram hangurama wadagen ekadeke faanu hangurama nikume wadagen wara furihama yang hangurama ga harakat terwamun de wara josha foriga wara baru erko hangurama kuramun gendevi nama ekadeke faanu e hangurama ga shahidu egen die shahidu we wadagatumun mushrikun ekadeke faanu ge hashikola ekika hala gona taka geldun takkur ekadeke faanu ge gunawanta wakiko nefata kanfai buriko mifada aniyata ekadeke faanu shahidu we wadagatuma fahugaves mushrikun ekadeke faanu ge hashikola nefada geldun taka aniyata difawani udu hangurama ge duwa ekadege faanu ge bappa fulu Jabir radhiyallahu anhu bappa fulu e hangurama nimuma fahu Jabir radhiyallahu anhu bappa fulu Abdullah bin Haram gennevoni Jabir radhiyallahu anhu mi feni wada gannawani ekadege faanu gennevonu hindu ekadege faanu volum feshigen faya hisaban niwa kurai fawata hindu Jabir radhiyallahu anhu beenu fuluwi e feeran e fotikolo nangawa ekadeke faanu ge bappa fulu dekile goma ehnamas Jabir radhiyallahu anhu ge gaum ge mihun ekaman inkaru kor ekam mana kor ehnamas devana fahara ve ekadeke faanu ekama beenu ve wadage Abdullah bin Haram ge boluga elfawa fotikolo nenge uma beenu ve wadage ekama maseke kurabi ehnamas gaum ge mihun devana fahara ve ekan mana kor then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen e fotikolu nangawani nuwata ekaman amuru kurawwa
e fotikolu nangawani ehendu mistakun nan ekadege fanuge hashkola e deifawa gelluma aniya feniwada e wagutuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam man e wada gannawani anhenegge ruim gada adun roye heren feshi adu anhenaku e manzaru fenifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalu dannawani ei kaakuto adun adunagami roni kaakuto suwalu kurawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehenduga ekadege fana denneveni ei abdullah ibn haram ge darikam badunne ekadege fanuge anhen darikadun ekadege fanuge hashkola vefawa go fenfa gadadun rom fettevene ehendu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani konkamaka he tironi kiwegen he tironi ekadege fano bei abdullah ibn haram udutakan ufulle wenden malaikatun ebe kalunge warafulun ekadege fano hiya kurawam gendeviya efada mativeri sharafuge ekadege fanuge ruhu ekadege fanuge hashkola wakivegen uda hame nengevigen diyei malaikatun e hashkolu ebe kalunge warafulun niwa kurawa haluga ekadege fanuge ruhu udutaka nengevigen diyei Allah subhanahu wa taala ge hazrata gendevune hemma konkamaka he rom vi ufa kuram vi kamike mi e sharafuge ekadege fanu wadagati shahidu e wadagem ves ekadege fanu e ruhu e sharaf ver kamai ki ge nengevigen diyei den efo mi annani jabir radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam baddalu e wadagem baddalu ekadege fanu nutanawas kamegga hunnawani kon as rasulullah sallallahu alaihi wasallam miswa dannawani konkamaka he मायूस विफाती इन्नवने हेंदु जाबिर रदियल्लाहु अन्हु दन्नवनी तिमं कदेगे फाणुगे बप्पा फुलो शहीदु हिंगच्चे दरन्यका आयदा दूकुरवा फे वडागति हेंदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी अफला उबश्शिरुका बिमा लगी अल्लाहु बिही अबाक तिमं कदेगे फाणुगे बप्पा फुला अल्लाह सुब्हानहु व तआला बद्दल कुरवा विदालु बसफुलुगे हेयो खबरु देवमुतोय जाबिर रदियल्लाहु अन्हु दन्नवनी बला या रसूलल्लाह आदे हे अल्लाह के रसूलाए दन्नवा देवाशे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दन्नवनी मा कद्दम अल्लाहु अहदन गद इल्ला मिन वराई हिजाब व कल्लम अबाका किफाहन Allah subhanahu wa ta'ala evves mihaka mukhatab ko wahi basfulu nudannawaye fera mege faruda ge furagahum menui ennamas tibage bappa fula Allah subhanahu wa ta'ala bas vahikurevvi sida koshe evves hurahe fera men neti abdullah ibn haram wegen diye sahabinge tereng evves hurahen neti Allah subhanahu wa ta'ala bas vahikurevvi sahabiyaka Allah subhanahu wa ta'ala ekadege fana mukhatab kurawwa vahikurawani ekade abdullah ibn haram danna vahikurawani e timang ilahuge alaye tiba ede kame dannawashe timang ilahuge hazratum timang ilahu ekam fuddawa devwaname ekadege fana sida bas vahikurawwa Allah subhanahu wa ta'ala me dannawani ede komme kamaku dannawashe ekametti mangela fuddawa devwaname andoge maguga hangurama ko shahidu we wadage andoge hazratan ekadege fana wadagati den Allah subhanahu wa ta'ala me fursat devomo kon kamakatto ekadege fana edilawwana ekadege fana shahidege gotuga wadagatumon liben hori niumetta fenich ekadege fano Allah subhanahu wa ta'ala hazratun dannawani e miyalage rabbe adun timanna diruwa duniya fanuwande iba ilahuge maguga angurama ko devana fahara shahidege gotuga ahuma
අල්ලාහගේ මගුගා හංගුරාමකොන් ඒ දති උෆුදා ශහීදෙක ගොතුගා වඩාගෙන එකදක ෆානෝ බේනුම් කමේ ෆුද්දවා බේනුම් කමෙන් එදුමුගේ ෆුර්සත් ලිබුමොන් එකදක ෆානෝ එදිලෙව්වි දෙවන ෆහරන් ඇස් දෙවන ෆහරන් අල්ලාහගේ මගුගා හංගුරාමකො අනෙක්කාවේ ශහීදෙක ගොතුගා අල්ලාහගේ හස්රත දියුම්ගේ ෆුර්සත් එදුම් එහෙන්දෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකදක ෆානා වහිකුරව්වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි එබෑ මිහුන් එම්බුරි නුදානේ කමුගා කණ්ඩාලු බණිම්ම වෆේ මරුම ෆවදුන් දුනියේ නාන්නානේ කමුගා කණ්ඩාලා නිමිෆේ වනි දැන් එකදේක ෆානු දන්නවනි අබ්දුල්ලාහ් බන් හරාම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගෙදි දන්නවනි යා රබ්බි ඒ මියලාගේ රබ්බේ තිමන්නාය ෆහු දුනියේගා තිබි මිහුන්නා මේ හබරු ෆෝරු කොද්දෙවාන්තේ ශහීදුන්ගේ ගොතුගා අවමුගේ ෆුර්සතු නොලිබි එකදේක ෆානා ෆහු දුනියේගා තිබි මිහුන්නා ශහීදුන්ගේ මේ මගාමු ෆෝරු කොද්දෙවාන්තේ එකම් බයාන් කොද්දෙවාන්තේ එෆදාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හස්රතුන් එකදේක ෆානෝ එදලවනි දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වහී බස්ෆුරු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බාවලවනි ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله مغوغا هنغرامكو شهيد وي ميهنكي مروفاوا بيكتي ابا ميهن هينو قراشه එවරෙන්ගේ වෙරි රබ්බුගේ හස්රතුගා රිස්ගු දිබේ හාදු තිරි තිබි බයිකේ එව ශක්කෙන් එකදේ ෆානෝ ශහීදු වඩා ගතමෆෝ බරුසහුගේ ආලමුගා එකදේ ෆානෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යා බද්දල් කුරව්වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉවස් ෆරුදායන් නැති එකදේ ෆානා බස් වහී කුරව්වි එකදේ ෆානෝගේ බරුසහුගේ ආලමුගා එකදේ ෆානෝ බේනුම් කමකන් එදුමුගේ ෆුර්සත් දෙවමු ෆුරතමයි දෙලෙවි දෙවන ෆහරා ශහීදගේ ගොතුගා වමුගේ ෆුර්සත් එහෆෝ දැන් එකදේ ෆානන්ගේ දෙවි නියුම එහෙම් මිහුන්නා බයාන් කොද්දෙනු මං එමිහුම් වෙසෙෆදන් ආව මං එදෙ එකදේක ෆානු ශහීදු වඩාගෙන ෆස්දානු ලැබුණේ එහෙම් බේකලක එකුග දෙබේ ෆුලුන් ඒ වලෙග්ගා ෆස්දානු ලැබුණේ එනමස් එකදේක ෆානුගේ හෂ කොලන් එව්වස් බදලෙන් නැති එව්වස් උනිකමෙන් එව්වස් කහලා බදලෙන් නැස් එකදේක ෆානුගේ හෂකොල වලු දෙවුණු දුවහු ඔය ෆදාන් එකදේක ෆානුගේ හෂකොල දෙමිගෙන් වා කම්ගා ජාබිර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහුන් රිවාවෙගෙන් වා හදීස් තකුන් ඔය බස් සාබිතුවේ එකදේක ෆානු එහෙම් බේෆුලක එකීගා ඒ වලෙග්ගා වලුදාෆා වාති වලුදුමෆා හයික්ක මස්ෆහුන් ජාබිර් රදියල්ලාහු අන්හු බේනුම් වේ එකදේක ෆානු බප්පා ෆොලු වකින් වලු දෙවුම එන්කම එකදේක ෆානුගේ ගබරු කොණ්ඩෙව මෆව එකදෙක් ෆානුගේ බප්පා ෆොලෝ එකවල නගා එහෙන් කවලගා වලුමුගේ මසෙක් එක්කර එකදෙක් ෆානුගේ කොණ්ඩෙව මුගා ෆාහකවි එකදෙක් ෆානු ශහීදුවගෙන් ඒ වලුදී දුවහකේ ඒගේ හයික්ක මස් ෆහුන් එකදෙක් ෆානුගේ හෂකොලෝ ෆෙනුමකේ තෆාතෙන් ඇස්ෆයි නොවේ එකදෙක් ෆානා ලිවිෆා හොරි ගෙල්දුන් තන් අනියාත ෆෙන්නන් හොරි එකදෙක් ෆානාගේ හෂකොලන් එවස් බදලෙන් නැස් ෆෙන්නන් හොරි එහෙන් රිවායතෙක් ගා ඇස්ෆා වනි උහුදු හංගුරාමයගා ශහීදු වී බේකනු ෆස්දානු ලයිෆාවා සරහද්දුගා ෆෙම් බොඩුවකින් ගබුරුතක ෆෙන් එළුමුගේ සබබුන් ඒ ගබුරුතක් කොනේ එහෙන් තාක බදල් කුරන් ජහුම් ඒ බදල් කුරන් උළුමුගා අබ්දුල්ලාහ් බන් හරාම් ගේ ගබුල් ෆුරන් එංගවීරු හම මිෆදාන් එවස් බදලෙන් නැස් ඔයිකමුගා ජාබිර් රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහුන් රිවාවෙගෙන් ඇස්ෆාවේ එකදේක ෆානුගේ මූණු ෆුලන් දිබුණු ගෙල්ලුමේ ගා එකදේක ෆානුගේ ඇප්පුලුන් එතන් නිවා කුරේෆා වාති ෆෙනවඩාගෙන් එකදේක ෆානුගේ ඇප්පුලු එතනු දුරජස්සවා දෙවුම ඒ අනියා දිබිෆාවා තනුන් දේ ඔහුරගෙන් දියා කමුගා ඒ දෙවන ෆහරන් ඒ කබුණු නෙගම ෆවස් එතනුන් දේ තන් ඔහුරම් ෆෙෂිකමුගා රිවාවෙගෙන් ඇස්ෆාවනේ එෆෝ ඒ ඇප්පුලු අලුන් එතාංගා
kurin ihu oikota bevumo ele manavegen di ekamuga Jabir radhiyallahu anhu ge kiban riwayegen asfawani lobe tahunne mi Allah ge maguga Allah ge wajful adagen ekadeg faanu ge muli dirulun ekamattaka huskolle vi bekadeg wahak ekadeg faanu hangurame wadagati ekadeg faanu den emburi duniyege hayatan naannane kamuge ummiduga ekaman ekadeg faanu ge hi shahid ge gotuga Allah subhanahu wa taala ya baddal koluma e niyatuga ekadeg faanu wadagati ekadeg faanu ge darinna ekadeg faanu ge hayatu ge duniyege hayatu ge baaki uri kattatan hawal kurava ekama wasiye kuramma faw wadage Allah subhanahu wa taala ge maguga hangurama ko shahidu wadage Allah subhanahu wa taala sida baswahi kuravvi sahabiye ge gotuga miyadu almenna engige medane almen komme mihakues miyadu almen ge mi hayatuga maseke kuramvi Allah subhanahu wa taala angawa fawa gotuge matiga sabitu eveto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasru dinuge gotun ekadege faanuge sahabin ekadege faanuge arihuga hanguramuko ekadege faanuge hashigandan anna hamalata difa kurumuga tibifadan miya dolmenna kan ekadege faanuge arihuga ekadege faana ekuga ekamge hidumek kuraveka e furusate miya da dolmenna kanne ehna mes miya dolmen Allah subhanahu wa taala iman veti bi baike gotuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobi wa baike gotuga dawwa kura baikam ga awanama miya dolmen na kurevehen oinha ves kamaki e nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata furhame tabawe veto beno ekadege faanu dakkawa faama maguga hinge to belun ekadege faanu ungannawa devi ungannawa dinunta kafurihama tabawu ekan ehem mihonna bayan koddi mi din feturuma maseke kurun dua ki alamen emmenna ki sallallahu subhanahu wa taala furihama kiyaman teriwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabawa maseke kura baikam galevun admi roda mahuga mi Ramadan mahuga alme mifa roda ki Allah subhanahu wa taala qabul kurwa admi retakuga kura alukan tattaka ki Allah subhanahu wa taala ge hajratun qabulu wegen wa alukan tatakam ga devun admi Ramadan ma alun men alwadau kiya indu Allah ge hajratun fa fussevigen wa baikam ga almen men devun wa akhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.